Oras selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami na marhabang sa inauguriatas. Inauguriatas peham Tuhan tuhor doham bani haganu pahalang. Namar dilo-dilo bani koranmu nama pasingin. Ase bani panorang sogoton acari ham hanami togu-togu ham hapor sayon nami jana torangi ham apa pikiran nami ase marhite hatamu ibagas saganjang nyareon tetap harusuh ni hurmuma na ipindahi jana ihor jahon hanami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasiam Marianan bani panorang sogot nerion nabu isise hanami marhite ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 tersurat bani buku Tolu Musa bindu 10 sia ayat 15 nama katahon sonon. Seng bulih papeolon nima uhum iparuhuman. Seng bulih martonggor jumbak. Halak nama sombuh idoruni. Ia halak nasangap ia piti. Maningon pitordo panghumu bani hasomanmu. Totu anggo irik-irik kita hatani buku Tolu Musa bindu 10 sia ayat 15 on. Somal ni tene anggodo mamaru hahonaan bani paruhuman totu marhahonaan mahomani bani hajong-jongan ni si panguhum janah salah sadani perguluhan ibagas hapor sayonta maningon do hapeni hapitorun ay ipahona bani perguluhan siganok ari. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gati tumang do tene jupah kita ibagas parguluhan ta sigano pari. Buay tumang halak na mangindahi hapitorun ibagas parguluhan ni. Janah lang pitah mangindahi hapitorun. Diut dohoma age mangindahi hasitongan. Tapi ibagas na mangindahi hapitorun apa hasitongan. Rado sipata halak madabuh bahasa ibagas diri ni tumang tene jupah bahasa ahana ihor jahon ni ahana ipindahi ni langsongon na ni hor jahon ni ujung ni guluh ni langbe gabi pasu-pasu bani halak nalegan on manadop ipasingat na bata ubani bangsa Israel bani panorang ijia hataridahan ni sidea nadop iain jana yakat ne bata gabe bangsa na pinilih ni maningundo marlegan baik ay bako sonay age sifat apa parlahon ni sidea ibagas parguluhan sigano pari salah sadani ay ma pasal hapitoron ibagas nalaho mandopakon sada pahara itongah-tongah ni parguluhan ni sidia siganok ari. Nebata pasingat kon hubani bangsa ay seng bulih papeolon uhum iparuhuman. Natotu ipapeol maksud nira na adong ibagas urta ay ma adong nasitong gabe isalahkon adong nasalah gabe ipapitor. Lang pitah sonay tumang, tapi na bata pasingat kon. Ase ibagas na laho pajungjong kon sada hapitoron, ibagas paruhuman, seng bulih martonggor jumbak. Artini ay martonggor jumbak, ase anggo misal ni adong mahalak na masombuh. Ulang komani, halani hasombuhon ni ay, gabi iapiti, janah maluah iya, humbani hasalahan ni. Jana ulang komani halani habayakon ni halani hasangapon ni
ase ulang tarbadur ia itonga-tonga ni masyarakat gabe ia piti. Atap langboy humanitene terjadi standar ganda anggo halak na masombuh ay yuduhkon anggo nasangap ay tene ia piti. Nah, toto ba painang nulungan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Masih ipasingat ne bata sonay hubani bangsa Israel halani maningon do hapeni isa dari bangsain janah maningon do homani isa dari hita bahasa ne bata na itanda hita ay ma ne bata perpitor na manguhumi lang tonggor jumbak ase lang boy hapeni ipalemes-lemes kita buhita hapeni sa sitong ni domana masambor ihorjahon hita bani nay bata talardo haganupan ay halani nay bata manguhumi sedo martonggor jumbak jana sonay mana maningon jupah ne bata ibagas parguluhan ta sigano pari asi anggo adong sada pahara itonga-tonga ni parguluhan ta sigano pari nasobulih tene martonggor jumbak atape boy sobuton ta ibahen hita standar ganda anggo nama sombuh idoruni anggo halak nabayak atape nasangap ia piti halani langsonai na ihorjahon na bata maningon pitor maningon adil dotene dosdo nama sombuh sonai age nasangap maningon do ipajongjong hapit toron maningon do ipadalan uhum nados sangga mandopakon pahara nados anggo do masonai tongon ibagas parguluhan ta gabi pasu-pasu maguluh ta jana tongon-tongon ma hata ni nebata manggulu ibagas hita jana tongon-tongon ma homani naibata naman rajai guluh ta naibata na mangajari hita jana naibata do tongon na domma manahkon hapentaron na hunbabuin ibagas na mandalankon hapitoron ibagas parguluhanta sigano pari ay maase barang na marsalah atape barang na sitong barang na pitor hasomanta sahalinari ipasingat hubata maningon pitordo panghumta bani hasomanta sombuh barang sangape iya halani naibatape sing sitonggor jumbak laho manghumihita amen martonggo mahita ajari hamhanami tongon Tuhan ase ibagas parguluhan nami tetap hapitoron na humbamu ihorjahon hanami mukah maay humbagas uhur nami laho mandalani guluh nami sigano pari sonay age mandopakon pahara na masa ibagas parguluhan nami sigano pari ase songon ham nalang sitonggor jumbak sonay mahumahan nami mardalan ibagas hapit toronmu lang komani sitonggor jumbak kanami ibagas na mandalankon hapitoron na humbamuin ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amen jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata idop ni hurni Tuhan ta Jesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata bapa apa persauran ni tondoi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen oras mabata ganupan bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus andohar matongon barang ahape pahara nadopa kon hita ibagas parguluhan taon mandopa kon hasomanta nasombuh barang nasangap tetap dingat kita naibata lang sitonggor jumbak dopak kita sonay mahumani hita lang sitonggor jumbak ibagas napasolosehon pahara ni hasomanta shalom.